Oka kama mungai. Ni mareke ngwire. Ikara oka. Ndadire. Aronjo Nairobi tea room. Maheni. Ndakwira oguo. Na ndenda kwira atiriri. Me I'm so happy. Ni ona ndimo misite fiu. Okay. Neuri. Reke njuge ona okay ndike mu mistitagai. No ndori maundu macio makoragwo maria ma kawaida. Neuri in fact angehetia na acoke. Mukona mundu garurukite kuguruka. Ni ona ndikamuria ka watinda kukana warara. Ndia nama. Matamenya ndiro yate ni ndimwendete oguo. Ndio na gikuyu kiugaga atiriri angona ndika ni githugu ka ni gikuyu ati kindu mundu amenyaga bata wa kindu kiathi ni makwanza loneliness akihoera maso acoke ngai amuhundure akorwo ari ogukuma no mam kware ma ura mukaranagia na ndadima okay ni ne njwire ndi muru fio aguthuka ri ni njwire ndi muru no riu ona guo mundu murume ni mugambo mani riu ri thoguo ri ale magono gutika position yake tameona ne misaga njigwe muthenya umwe aningite ruhi pa riu ni murekage ni murekaga at least agushamure wala urenda kuga ndauga atiriri kono ne onanagia hinya wake ta muthuri ri ni ngifiraga wega anyway ni ndiramu miss few no ndenda kwira atiriri muthenya uria aguka mutigwitikia nini tonde akwira ngomumenyerera takarukenge ndakae gukauma murango ucio ringi wena ma na ndito no kuratuka ri nukire gukinye stage ona ri uhoro wa borithi ri no ngathire kuga o kawaida tu but ndakirira ngai ni kunyonia kuria ri tuthi gukinye stage no mam o promise kindu kimwe ki dadio kana ginya muikarane na thayu please enti wonde akuria ndi una ndiroria ri ukari una ni ona riu nderirite fiu tuthi wewe bagi ni woire no sawa nguera ane ndeta kundumira muno kaire turaka agikoni wafika mwega ri alafu unajua ule kevo ule DJ kwa moshini riri unaona kulia huko pale pana keja una hii iko na mabati mara rast kuliko kwa moshini ko kuliko moshini ukiona otherwise leo unakimenya movie mekuleta home at least nikutembeze home ya story alafu na story dad my last long dad ame come back home juzi tu alafu mko kiniambia so nakuleta home leo at least ukemoke vie ukimuone you understand wali hani tunywa shai you understand sawa that's I love you hey manzi I can't wait to meet my dad. Long sijamuona bana. Uko member 20 years. Yeah, 20 years. Hata sijui sura hata sikumbuki. Can't sura hata sikumbuki. So mbona ni ukumumenya? Ai my dad.
Kim na Wairimu kwĩ maũndũ matangĩthiĩ na mbere ona tũkĩenda. Ũcio nĩ mwarĩ wa nyũkwe. Wairimu ũyũ nĩ mũrũ wa nyũkwe. Ona tũkĩendaga kanitha ndingĩtĩkĩria utamaduni wetu ndũretĩkĩria. Rĩu tutige kwĩvenia. Rĩmwe mũndũ no endaga kũface reality anyway. Acha. Niĩ nitati Wairimu. Simwachi. Kim mambo mengine wanokaruga kana wikiaja ni realities and what I hope kana ora nenda kuvoya ati ni akora mutira mukuthie so much in your relationship. No, Wairimu acha. Seriously. Ningi mutiga kia. No, kumutia no kumutiga. No. Akai huyu yakwa. Ate Kim. Wewe. Kai. Dad. For 20 years. Wairimu. Wairimu go niregwa niguo. Kim. Dad. Then for 20 years. Ndore mwego ono ngeka no wiko. Dad. I wish I knew. Tadhiororie gate ngoja mama wako naoga. Enda. Ye. Kai. Mama wako amekuja, enda. Ufungulie. Acha kuniangalia hivyo unaniangalia. Nini agirio vikia Wairimu. Leo hata wewe hata Kim. Wairimu, is it true what I agree? But Dad, this is not fair. Leo ni anaye kate Wairimu. Nimefanya nini? Tukiastik na mtu miomwe. Wairimu, this is a very long story. A very long story. Rutero gano rwo munde kana yesterday. Rure dajiki ate duta Niete kwa turamenyania na. Acha kajira tena rure dajiki ate duta hivi. That's out of question. I'm not in human. Dena goro chitawe. Wairimu, ni wega uge respect. Na ni wega understand the story no ni more different than you think. Ugore ciria tiguo rugano ruru vana. Twamenyanire na nyina wa Kim. Ona tutari turamenyana na mamu akue. Basi jera mama yako. Dad dagi mkoela na daro ya limo eko. Your mom is in hospital. What? Committed vitariam. Neki wale kile. Tajira neki wale kile. Wairimu, let's not. Leo tutigane na ndeto nyingi. I'm totally confused. Leo na tondu turaria twambe tukiranire uguo. Turani ndi time ya mundu gukoro meciria magicokanire. Ate wa MAKOTHE. Ni Wairimu my fiancé. Ni mwetu wa MAKOTHE. Aiya. Guy, MAKOTHE. Yes. Ati mtoto yuko shedra hivi. Ugore gwane guko vana. Kina tikoma kile hivi. Ugone guko vana. Aiya. Ugone guko vana. Leo ugone guko vana na. Uyu Wairimu ni mwari wakwa. Uzangitwe tho Wairimu. Koguo riu in short nenda kuga atiriri. Urata wao is out of question na tutingitikirio thie na mbere. Niĩ ndiratiga Wairimu. Simple. Rĩu tũgwĩka atĩrĩrĩ, we ũgũcoka ũmire. We Kim. Ole thosgo. Waigua. Ndeto cigo kwa gũthia gati. Riu but ukweli ni atiriri. Ona tukienda. Urata wao no thirire
Gutio ndungithie na mbere. Bana. Nimesema diratiga wairimu. Mom. Mom. Let me tell you. Hapa abortion is out of question. Abortion? She is expecting 3 months pregnant. You mean she's expectant? Kim. Yes. Just relax. Sit down. Hego, ndeto ciko kinya hari uthiaga atia. No igaru gukora ndeto ikinyete icio. Wa. Kucireketri, ndaka tutwaranirie tucoke tu. Etera yo hau turoka. Neguo.